Svakodnevno do nas iz celog sveta dolaze informacije o ugroženosti snabdevanja energentima, rastu cena električne energije, sve većoj zagađenosti vazduha usled sagorevanja fosilnih goriva, efektu staklene bašte koji ugrožava život na planeti. Da li je moguće prekinuti ovaj niz loših vesti? Grad Kragujevac ima viziju kako da poveća energetsku efikasnost korišćenjem obnovljivih izvora energije. Solarne elektrane imaju jasan cilj, uštedu električne energije i novca, odnosno proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe. Samo to je već dobar motiv za početak ove priče, ali tu nije kraj, korist je daleko veća. Proizvodnjom zelene ili, kako se drugačije kaže, čiste energije, utičemo na poboljšanje kvaliteta vazduha, ublažavanje klimatskih promjena, zaštitu životne sredine i povećanje energetske efikasnosti. Jedan od odgovora grada Kragujevca na izazove energetske krize je učešće u projektu Balkan Solar Roofs i pokretanje kampanje korišćenja energije sunca kao besplatnog izvora energije. Projekat finansira Evropska klimatska inicijativa EUKI, Saveznog ministarstva za životnu sredinu, zaštitu prirode i nuklearnu bezbednost Savezne Republike Nemačke. Vodeći partner projekta je Energy Cities, koji program realizuje u saradnji sa gradovima Poreč, Mostar i Kragujevac. Grad Kragujevac definitivno jeste grad koji tresira svoju budućnost razmatrajući usput upravo korišćenje obnovljivih izvora energije i to je nešto na čemu i sada radimo i nešto na čemu ćemo tek raditi u budućnosti. Nakon početnih ulaganja energija sunca je besplatna, lako dostupna i zato svi možemo da je koristimo. Grad Kragujevac na svojim javnim objektima ima izgrađene već 3 solarne elektrane. Na vrtiću Zeka, na Kneginji Ljubici i na javnoj garaži. Kada koristimo energiju sunca, naši računi za električnu energiju mogu da budu znatno manji. Zahvaljujući subvencijama grada Kragujevca i Ministarstva rudarstva i energetike, solarni paneli su postavljeni u 23 domaćinstva i 3 javne ustanove. Također, tu su i domaćinstva i industrijski objekti koji ugradnju solarnih panela finansiraju iz sopstvenih sredstava. Grad Kragujevac u saradnji sa resornim ministarstvima daje subvencije za upotrebu solarnih panela i ovim putem pozivam građane da se u Gradskoj upravi za razvoj investicija u Sekretarijatu za energetsku efikasnost upoznaju sa primjerima dobre prakse, mogućnostima za subvencije, kao i sa zakonskom regulativom. Podstaknuti ponudom ovih subvencija, počeli smo da razmišljamo da pređemo na taj neiscrpni izvor energije sunčeve i da proizvodimo sami električnu energiju i samim tim naravno da smanjimo svoje troškove. Ideja je potekla od našeg sina, on prati inovacije, mi stariji ljudi slušamo, pratimo njih, tako da mislim da nismo pogrešili zato što smo se odlučili, bez obzira što smo korisnici tek par meseci i već imamo po nekim informacijama neku uštedu i neki lager svoje električne energije u našoj lokalnoj elektrodistributivnoj mreži. Izgradnja solarnih elektrana je sve jeftinija, a isplativost će se sve više povećavati sa neizbežnim rastom cene električne energije. Nakon zadovoljavanja sopstvene potrošnje, sve proizvedene viškove građani predaju u elektrodistributivni sistem Republike Srbije, koji ima ulogu privremenog skladišta ili virtuelne baterije. Kada nam je potrošnja veća od proizvodnje, onda te viškove povlačimo iz mreže i opet koristimo svoju energiju koju smo proizveli. Energetski potencijal sunčevog zračenja u Srbiji veći je za 30% u poređenju sa centralnom Evropom, gde već postoje brojne solarne elektrane. U centralnoj Srbiji prosečno ima oko 1800 sunčevih sati godišnje, a od sunca može da se dobije energija u vrednosti 1200 kWh po metru kvadratnom.